tentamenu Lunda neshikiji kapinjikano kulongesheru yechu mwifukudinda lelo tunafwiri kushinshika chinga neyi hansangu ina kundami kuni chidika chidina kuinza hambidi yechu chidika chidina kutenao mwidimi dachi Yesu nao Easter nechimuneruki munaitika ikejima nichunga diunda Zambia hambidi yechu adina kuinza mafuku atenanga mwidimi ndaunderi nao Easter holiday impinji apo mpanga anchu amavulu ipompelu kulonda kutwesha kwanakana kuinza kukaba nikufwa nikusaunka kwa chamwinu chechu mwanta wechu Yesu Kristu dichimifukudinda lelo naishikiji kulongesheri yechu chunafwiri kuhanjika hansangu yeniyi ya Easter jajivulu jidina kuinza hambidi yechu munatentamina nami wana Kennedy Kajinga kuzatira hamu na mkurumpu wa mami mkurumpi Prince Kapita kufuma kuchikunzu lemba ta ZNBC kurusaka tentamenu mwani Easter ichumanyi Easter inalumburukiri mudihi kudeyi mkwechu nikudami nikudi antu ejima dichi chukubakula mukanda wa Nzambi na kushindulula chukuwana nekwiji nsangu yeniyi yenjiri chalala na kulumbuluka hakuvalika kwa mwanta wechu Yesu Kristu mukakusoneka mukanda wa Luka chapter 1 na tuleji unsahu wa yuma ya mwekeni hakuvalika kwa mwanta wechu Yesu Kristu chavalikili mwanta Yesu hakumnini hoda kuvalikako ilanga yena wakuliri ni mumana ni muchiminu na kumutia kuwaha kudi antu ejima sweje kudi Nzambi dichimwanta Yesu wakuliri na kukalakala nyidimu yengi na yengi watonesheri amputa mensu wokiri adinga na ikatu ni adinga na wana andemoni wena atwesheri kuyuka kulonda ekarichengi anchu awunda betete hakuchwaleka utuku wana mkanda wa Nzambi mwanta Yesu hakumnini ho dakuka anchu hakumnini hohu dakuikwasha anchuku hakumnini hohu dakuvulisha yaku dakulonda anchu adiku ilanga anatuleji nao yena wadiheni wa mukuma kulonda yena ekali kajaishewa kawanchu ejima kulonda yena ekali mulambu wakufwila hanshidi jawanchu ejima mumpata ya muno mwishina anda wa Roma chapter 6 na verse 23 nao mulonga uloku wanshidi kufwa ilanga cha mkunkuru cha Nzambi hiwumo haya nyaka mudi Kristu Yesu mwanta wechu oumazu anaye mudihi mumavesi chunatanya adina kutuleja nao Nzambi wa mweni kukala kudechu anchu ampata muno mwishina kukala kweni kudi kukala kudina kutena mkanda wa Nzambi nao inshidi Nzambi wa mweni mudechu anchu ampata muno mwishina munenza lidei mbe inshidi kutwamba ukombi uvumbi ni yuma yejima yarumbama munyichima yechu yatama didi na kutena Nzambi nindi inshidi dichi Nzambi akumona neyi inshidi inaswezide mudi anchu ampata munu mwishina Nzambi akutemesha chamwinu kulonda yena enzano amaseki na kuvalika nicha avalikanga anchu ejima kulonda yena akuli na kudihana wa mukuma kulonda yena ekalika jaishewa ni futu danyilonga ya wanchu ejima ichimu mukanda wa Luka chapter 22 na twinku unsa wakushimuna neyi chalala mwanta Yesu wakuliri nkumini naku washakami na watu mbanji twindi kulonda tweshi kwanakana chipanda kenu dichimwanta Yesu hakufwira kuileja atumbanji twindi yuma idina kwenda kumweka na hambidi indi wanoneri injikijilo iyedi chakusambira wanoneri dinkendi dadinga na kuinyika mujimba windi ochi udina kwenda kumona ikezengi na kumona ihungu na kukabiranyi jimba ya wanchu ejima hakudibalula hakuyinka nindi denu wejima wenu kulonda mungana kanenga senino chinamba kenza inkumini na kumwanta Yesu hakumini ni heno huku wanoneri nawa nirupasa hakukiswila nkisu necha kiswilili nawa ni dinkendi hakuyinka wejima wao nindi nweni na kudishira umuna mkwao awadi imashi adina kwena kupwekera hanyironga yenwenu dichinkumini naku mwanta Yesu
hanyuma ya kuikala na kukunguluka kweniku na watu mbanji twindi yena wayili na kumona ikeze ngichalala mwitempa dina da nyesimani. Mwanta Yesu nawo wasulirili chakwila masulira indi abaromukili neye malekileki amashi kulumbula nawo chalala mpinja kumona ikezengi hanyijimba yetu ejima inashikidehi hakamwihi. Mwanta Yesu wadiheni wamukuma enjina kumukwata kudi akurumbisha watu pristu akurumbisha wansoneki ni akurumbisha wa isarera ejima enjina kumukwata muna mwitempa na kwena kumusompesha amusompeshe likudi atu pristu amaneni Anasi na Kayafasi Pilatu yena wamutalili swi na kumusompesha waosheri nindi iumunchu hina umoni na mulonga wakutela kufwaku amusenderi Mwanta Yesu na kumutwala kudi Herodi wadinga na kutalila nindi yena atweshi kumona Mwanta wetu Yesu Kristu kulonda atweshi kukonga injikijilu yengi na yengi niyena wamusompesheli hamuweni na mulongaku lichinkumini na kuwa mfuntishili kudi Pilatu chengi neicho cherili hakusambila wamushinshikili Mwanta Yesu swi na kuwana neicha alala Mwanta Yesu hadinga na kamulonga ni kamuku dichwelejeli antu apo mperi nindi iu muntu hina muwani na mulonga wakutela kufaku ilanga antu wena mulonga wakuhila mulonga wankunyishawu wena ahosheli na kubidika chikupu na uwadi iu muntu chuna mkenguku waterera kufa mpoperenu hakulusu dichi Mwanta Yesu amukani ni kudi antu indi omweni nechinasone kumu mukando wa Yohana chapter 1 verse 11 now wenjili kudi indi omweni ilanga antu indi omweni ya mtambu iluku dichi amukani ni Mwanta Yesu ya kumusenda na kwena kumpopera hakulusu. Mwanta Yesu ya kumpopa hakulusu bai hansangu ya tamayeli yuku mulonga yena wadinga wadinga wakadi inshidi ilanga antu ampata munu mwishina mfumbukilili Mwanta Yesu iwenjili na ukabila hanshidi jakayi kejima. Mwanta Yesu wadiheni wamukuma hadechu Mwanta Yesu wadiheni wamukuma hadei mkwechu wadiheni wamukuma na hadami wadiheni wamukuma na hadikayi kejima kulonda yena ekalika jaishewa ni chamwinu cha wantu ejima inkumini naku Mwanta Yesu waosheri nindi tata nashi spiritu yami mumakasa eyi kulumbula nawo yena watulili umu windi hadi anchu ampata munu mwishina. Mwanta Yesu wafwili hakulusu hansangu ya neyi hansangu ya nami. Mwanta Yesu wafwili kulonda yena ekali kajaishe wakanyilongea nechu anchu ejima wafwili kulonda tweshikulumbuluisha uprofetu wejima wahani ni inzambi kudi atu profetu mumukanda wa ukulu kulonda nache kulumbulisha mazu awoshelu akakusoneka mukanda wa nzambi. Yohani wawoshelu mukanda wa Yohana chapter 1 verse 29 nindi taleni mwana kamukoku wa nzambi mukwakufumisha nshidi ya wakampata munu mwishina. Luka chapter 19 verse 10 now mwana kamuntu nenzi akakenga kengi akamwini wa jimberi dichi Mwanta Yesu chalala wenjili kama na hano wa maseki kulonda yena achu eshikukabila hanshidi ya neyi mkwechu ni hanshidi ya nami wadiheni wamukuma wafwili hakulusu amujikili mwijamu kudi Nikodemu hamu na mkulompi Yosefu waku Alamatia amujikili mwijamu na mahina mawahi inkumini nako yena hefukuda mchisatu wasangukili mukufwa dichu diulenu Easter ichumanyi Easter inalumburukili mudihi kudeyi mkwechu ni kudami ni kudi antu ejima. Easter himpinji yakwanakana chalala ikabisha damukabishiru Mwanta Yesu kufwa kwafwili Mwanta wechu Yesu Kristu mulonga waneyi na nami mulonga eyi na nami inzambu watukwatili na mulonga wanshidi hitwatwesheli kudamu ina etu awenuku dichi nzambi hakumona neyi eyi na nami ni antu ejima twakanyenyi kudamu ina etu aweni mulonga itwadinga na ngovuku hakuhana mwanindi Mwanta wechu Yesu Kristu. Nechina tuleju mukanda wa Roma chapter 5
na vesi ya 6 nawo hoichwa chidingi akadingovu hashikili mwaka waterela Kristu wafwiriri akakudiula nzambi yoina mpinji chwadinga chwambuka na nzambi munshidi jetu nzambu watemesheri mwani ndi mumpata munu mwishina mwanta wechu Yesu Kristu kulonda tweshikukaba hanshidija nei mkwechu ni hanshidija nami ni hanshidija kaikejima kulonda echu lelu tweshikutambula kwana kiena kwa nyilonga yechu yejima kudi nzambi nei eina nami lelu tukudimona nechu charala tunamputoli nzambi twaterela kufwa na kwambuka na nzambi haya yakayejima mwiji ya dakesi ichukubalumuka na kukwerera mwanta wechu Yesu Kristu nechu chalala Yesu Kristu wafwiri mumalunga echu yena amujikiri wasaunkiri mukufwa eina nami kulonda tweshikuheta wumi wa haya nyaka chakabuli kunonga mukanda wa Yohana chapter 3 na verse 16 now chaswejeri nzambu kenga mpata munu mwishina wahene ni mwanindu muhohu kulonda muntu kumkuhwela ahetu mwa haya nyaka akabuli kunonga. Chinadinga chuma cha chiwai chuma cha mzangalo kupompa hamu na kutentama kulonda tweshi kushimu na nsangu inakundami chinga nei ku Easter na kwere nami chimunadinga na kulondera hezu munadizili kuchuma chimuhela yuma yedi kudena kwechu mwa na mpinji ya kutentama hamu na nami nafwiri kuikonko mwena nami mutweshi kudishinshika neikandamu mkwereri iu chamu nchechu mwanta wechu Yesu Kristu asimwadi kudimwana nei mudi anthu akanganya kumensu anzambi nechina tuleju nao etu ejima tunafwi na mulonga wanshidi kumensu anzambi ichi tunakanganya kushika mwashikila lubanjirwa kulema kwindi ilanga muntu wejima wakumkwera mwanta wechu Yesu Kristu yena wakutambula kwa kena kwa nyilonga yindi yanshidi yejima nzambudi na ngovu nzambi na tweshi kwa kena nyilonga ya wantu ejima mulonga Yesu Kristu wafweteli mkudi wanshidi jetu jejima kulusu wapweke sherimashi indi kulonda ekali chikumba chakuchukula nacho kunshidi jetu jejima mwatentamana nami wana Kennedy Kajinga kusatira hamu na mkuru mpu wa mami mkuru mpi Prince Kapita kufuma kuchikunzulemba cha ZNBC kulusaka chinalombi chengi nechu makatweche kuwa na mpinji ya kuchwimona na kutia chengi yuma itwa kailongeshela mulunguna kuinza achisatu makatweche chengi kutenta makulonda makatweche kutia yuma ikwawu itwa kailetera kudenu akwechu ejima lichinalombi nechu nzambalemi nzamba kiswiri wejima wenu mawana mpinji ya kutenta mahamu na nami kulonda tweshi kutanga na kudiza nawa izo danzambi nzambalemi wawawa ulusu yansonyi yehumu wafwili Yesu yanshimwina mashia lema avwili adami ulusu okukala wafwili Yesu kuitonga kumuchima madilu na kunenga ushona kuzuwa kwa mweni Yesu kwa musweje